abatuye ikirwa cya Gihaya mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda barasaba abadepite kubakorera ubuvugizi ikibazo cyo kwimurwa badahabwa ingurane zikwiye imitungo yabo kigahagarara. Rero banyakubahwa honorable muri intumwa za rubanda turabatumye mutugereze iyi kibazo aho gikwiriye. Ubutaka bw'akagari ka Gihaya bufatwe nk'ubutaka bubarirwa mu murenge w'umujyi mu karere kunganira umujyi wa Kigali. Abo ni bamwe muri abaturage b'ikirwa cya Gihaya. Amakuru arambuye y'akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika tuyahere mu Rwanda. Abaturage b'ikirwa cya Gihaya mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda basabye abadepite kubakorera ubuvugizi ikibazo cyo kwimurwa badahabwa ingurane zikwiye imitungo yabo kigahagarara. Mugenzi wacu Temistokle Mutijima yadukurikiraniye iyi nkuru. Ikibazo cy'imurwa ritavugwaho rumwe ry'abatuye Gihaya kimaze imyaka isaga 6 nicyo kibanzweho mu by'aba baturage babajije izi ntumwa za rubanda. Ubutaka bw'icyo kirwa bungana na hegitari 68 burashakwa n'ikigo cy'ishoramari mu by'amahoteli Kigali View Hotel and Apartments Limited, ariko abahatuye ntibemeranya nacyo ku ngurane bahabwa. Ibi ari nabyo bongeye gusubiriramo abadepite babasaba ko babavuganira iki kibazo kikabonerwa umuti. Rero banyakubahwa honorable muri intumwa za rubanda turabatumye mutugereze iyi kibazo aho gikwiriye. Ubutaka bw'akagari ka Gihaya bufatwe nk'ubutaka bubarirwa mu murenge w'umujyi mu karere kunganira umujyi wa Kigali, kuko nta giciro nyirizina gifatika buhabwa niba bagiye kugurisha ntabwo bumvikana baragenerwa. Icyo mudufasha ukuntu umuturage wo ku Gihaya ubwo agiye kwimurwa azabaho gute? Kuko ikibazo dufite nimba nge Fideli mfite abana 12 cyangwa mfite 5 cyangwa 4, ariko bakampa amafaranga atahagije naho ngiye kwimukira. Impungenge z'imibereho yabo nyuma yo kwimurwa ku Gihaya hamaze kubarwa nk'ahagenewe ibikorwa by'ubukerarugendo, abakihatuye barazishingira ku buzima bavuga ko ari bubi bagenzi babo bimutse mbere babayemo aho bagiye. Uyu mwana w'umusore umuryango uri mu yamaze kwimurwa avuga ko umuryango wabo ugizwe n'abantu 11 wahawe miliyoni 2.5 ku mitungo bagiraga aho ku Gihaya irimo n'inzu bari batuyemo, ariko ubuzima bwaranze warahagaruka. Ubu ngubu dushikana no mu rugo tukababwira ko bakoze amakosa nyine yo kwimuka, bagatubwira ko twimuwe ku ngufu kuko basigaye bafata abantu. Nimba umuntu agurishije hano undi ari hariya hagati bahita kubahateramo ishyamba. Mu rugo bambwira ko icyabibateye ari ubwo bari bafite ko bashobora kuzashyiramo inyamaswa zikaturya. Tugaragara nk'aho turi imfunga ku Gihaya kuko waje hano utese waje gusura nahagarutse n'ubundi kubera ko ubuzima bwakomeje kwanga biba ngombwa ko ngaruka ku Gihaya. Ubu gutya niberaho nyine ni mu nshuti niho nibera, niho nagarutse kuko nabonye ubuzima bwo ku Rusizi ntazabushobora. Rwose mutubabarire abasigaye byibuze nabo ntibazimuke nkatwe, kuko bimutse nkatwe cyazaba ikibazo n'ubundi twazabarushya mwebwe leta. Nta gisubizo gikemura by'ako kanya ingorane aba baturage bagaragaza zo kwimurwa mu mitungo yabo bahenzwe izi ntumwa za rubanda zatanze. Icyakora Depite Barikana Eugene akizeza abanyagihaya ko bagiye gukora ubuvugizi kuri iki kibazo. N'ubukerarugendo yabivuze yuko buzateza imbere igihugu, kuko mwese mukeneye ko igihugu gitera imbere, ariko nanone abafitiye akamaro igihugu ba mbere ni abaturage. Aho mukavuga muti kwimuka ntitubyanze, ariko bikorwe neza. Umuntu yo gusubira inyuma yo gusubira mu bukene ahubwo akomeza atera imbere, ko gahunda y'u Rwanda ni ugutera iki sicyo mwifuza mwese. Ubu gisigaye noneho twebwe tuzabakora ubuvugizi, twe turabadepite b'abavugizi banyu, ariko ntabwo ari cyari ikibazo cyanani. Ibikorwa byo kwimura abaturage ku kirwa cya Gihaya birareba abasaga 1,400 bibumbiye mu miryango 215. Ni muri gahunda y'ishoramari ryo kubaka kuri iki kirwa batuyeho hoteli ijyanye n'igihe, ariko abahatuye bakifuza ko bahabwa ingurane yabashoboza kubona ahandi batura. Ibitari ibyo naho abagihari bagasaba ko uwo mushoramari yaguma naho yamaze kugura nabo akabarekeraho batuye ubu. Kubera hoteli azubaka ni ingirakamaro, nimba bishoboka ni icyifuzo cyacu bitewe n'amafaranga yaduha atafatika, mwatubera amaso akagumiwe natwe tukaguma icyacu gike. Ibibazo nk'ibi by'ingurane zitavugwaho rumwe hagati y'abashoramari, inzego za leta n'abaturage si umwihariko wa Gihaya ya Rusizi, ahubwo biboneka hafi mu bice byose by'igihugu. Nk'ubu kuva mu 2017 kugeza na n'uyu munsi, bamwe mu bagize imiryango yari ituye muri Kibiraro na Kangondo ho muri Nyarutarama mu mujyi wa Kigali baracyasiragira mu nkiko ku bibazo nk'ibyo by'ingurane z'imitungo yabo batumvikanaho n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali. Mu Rwanda hagiye gushira umwaka n'igice mu gihugu hatangiye uruganda rwenga inzoga y'ikigage mu buryo bwa kijyambere, gusa icyo kigage kiracyari yanga ku masoko. Ubuyobozi bw'urwo ruganda rwabwiye Ijwi ry'Amerika ko rwahuye n'imbogamizi z'ibikoresho bigihenze cyane. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa
yasuye urwo ruganda. Iyi ngiyi idufasha gukonjesha ikigage kugira tubone uburyo dushyiramo sode bikavangira amaha kaza amaha ngaha hano muri firingi rero amacupa turukariye. Umwari Jesirene wase ushinzwe gukurikirana imirimo yo kwenga inzoga y'ikigage mu ruganda Speak Limited ruherereye mu murenge wa Runda ku Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda arasobanurira Ijwi rya Amerika inzira banyuramo benga ikigage. Aha muri pasito rero pasito ishinzwe kwica mikorobe zose ziba zasigaye mu kigage. Ibishyushyu biri kuri 60 bigakomeza gutya. N'uburyo butamenyerewe mu Rwanda butandukanye n'uburyo bwa gakondo. Uruganda Speak Limited rumaze umwaka n'amezi make rutangiye kwenga ikigage mu masaka n'ibigori. Ituro niryo zina bahaye icyo kigage kiri mu icupa rya santilitiro 50. Umwari Delphine Uwimana umuyobozi w'uru ruganda yatubwiye impamvu y'iki gitekerezo cy'uruganda rw'ikigage ku Kamonyi. Nubwo ari uruganda rw'ubucuruzi ariko inyungu nyinshi zari izo mu gufasha abaturage, cyane cyane ko icyo gihe hari impungenge y'isoko ry'amasaka. Ikindi hari ukubona ikigage cy'umwimerere ko cyujuje ubuziranenge. Ikigage waba ufite ubukwe abantu ukajya ubapfundurira nta uhereza ikibido ngashyireho umuheha, nta uhereza igicuma, cyane ko bigenda binaba bike kwisi binacika niko navuga. Ijwi rya Amerika ryabajije ubuyobozi bw'uruganda Speak Limited umwihariko w'iki kigage bitandukanye n'ikindi kigage rubanda basanzwe bamenyereye mu buryo bwa gakondo. Abantu bagenda basobanuka bakeneye ibintu byujuje ubuziranenge, wanywera hariho hose nta pfunwe ufite, watwara ukamaza igihe ushakiye nta kibazo ufite ngo bizangirika. Rero uruganda nicyo rwaje gukemura cyane. Abantu babone cya kigage nyarwanda bari bamenyereye ariko noneho kije mu buryo buvuguruye. Kiza ari ikigage ariko kiramba, gipfundikiye mu icupa, gitwarika mu ikese, kijya muri frigo, kandi cyane cyane n'amasaka abone n'agaciro kuko ubona ko yaratangiye kugenda acika mu bihingwa mu Rwanda cyane. Iki kigage kigura amafaranga 500 ku icupa, gishobora kumara umwaka mu icupa nyuma yo kugipfundikira. Uganiriye n'abaturage cyane bo mu nkengero z'ahubatse uru ruganda, ikigage batangiye kugisogongera nubwo bamwe bavuga ko bakigorwa na mikoro yo kukigurira. Nanyweyeho gake biraryoshye ariko uko mba nta bushobozi mfite kagafaranga. Urabona amacupa 2 kuri njyewe ni amasukari angahe? None se harya 500 ejo 500 ubwo mwana ndera se yanywe icyo mu cyanwa kinywaga kuri make byari bimeze bite? Ahubwo twaranakishigishiraga, twahingaga amasaka, twari tugifite imirima nuko tugahinga amasaka. Bagira kinwe cyane nicyo kigiye gukora ko kiba kiyunguruye cyo mu ruganda. Nyine icupa ni ritoya ariko nyine ni ukwihangana. Zimwe mu mbogamizi abayobora uruganda rw'ikigage Speak Limited bagaragarije Ijwi rya Amerika zirimo izo kubona ibikoresho bihenze byo gushyiramo iki kigage no kukigeza mu gihugu hose. Ibikoresho byo gupakeginga mu byo gushyiramo ikigage ni imbogamizi ikomeye, n'ubu iri mu bintu navuga ko bisubiza inyuma ubucuruzi bwacu, kuko niba uri bukenera icupa ukarikura hanze y'igihugu, krete nini mu Rwanda ubu nta muntu uzikora. Bakora amakrete mato yajyamo uducupa rwa santilitiro 33 gusa, ariko uruganda rukora amakese ntirwemerewe gukora ngo amanini kuko rufite isoko ry'izindi kampani y'amakese manini. Urumva ni birebire, hari igihe uvuga ngo ndaje nongere ngure make ariko ntiwahita tumari makeya. Packaging ni ikibazo. Ikindi urumva yari amasaka kuko atangiye gucika, amasaka ari guhenda cyane. Ikiro cy'amasaka ntabwo kirajya munsi ya 500 kuva twatangira. Ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi uruganda rwubatsemo bwemera ko hakiri izo mbogamizi zo kuba ikigage kitarasakara muri rubanda mu buryo bufatika. Bukavuga ko bwaganiriye na ba nyir'uruganda mu mugambi wo kurushaho kongera umusaruro. Bwana Silver Nahayo ni meya w'akarere ka Kamonyi. Ngira ngo muri rusange uruganda nyuma yo kubona ibyangombwa ntago ruramara igihe kinini rukora, rushyize ikigage ku isoko mu buryo bwemewe, ariko muri rusange icyo turimo gukora ni ukugira ngo tubafashe, tubagire inama, bongere kantite y'ikigage babasha gukora, kuko nk'uko bigaragara nyine imbogamizi hirya no hino abaturage barazigaragaza, bafite amakuru ariko wajya kureba ugasanga nyine ntabwo kibasha kubageraho nk'uko bikwiriye. Uru ruganda rw'ikigage ruri ku Kamonyi rurakora kuri rw'abashoramari n'uturere 8 tugize intara y'Amajyepfo. Bavuga ko kimwe mu byatumye badakora uko bikwiye ari icyorezo cya COVID-19 cyabakomye mu nkokora. Kugeza ubu barabarura ko bakiri munsi ya 30% by'umusaruro. Intumbero nuko mu mpera za 2022 bazaba bakora byibura 70%. Ubutegetsi busobanura ko kimwe mu byatumye hashingwa uru ruganda harimo no kwanga ko rubanda bakomeza kunywa inzoga zitujuje ubuziranenge kuko zigira ingaruka ku buzima bwabo. Mu Burundi
icyemezo kibuza amagare za tukutuku n'amapikipiki kwinjira mu bice bimwe by'umurwa mukuru w'ubukungu Bujumbura cyashyizwe mu bikorwa kuri uyu wa mbere. Mugenzi wacu uri i Kigali mu Rwanda Thierry Vendayishimiye abaha inkuru. Aha ni ku capa co mu Kamenge aho abagendesha amakinga, amamoto na tukutuku batagomba kurenga baja mu mugwa mukuru w'ubutunzi wa Bujumbura. Mu majwi yabo n'abapolisi bari bacungereye aho berekanye ko bababajwe cane n'iyo ngingo yashizwe mu ngiro. Inguvu zigira Imana, inguvu ni Imana gusa, inguvu ni Imana gusa zitanga, kuko hakwisi tuba iyo habavuga ahantu twese tuba twarahonye. None ubwo bunyatsa amaraso nawe uritwarire n'ubwo bunyatsa amaraso niwe bunyatsa amaraso jenegeretswa kubaho nawe uritwara nego bari bayigamye. Mu mabarabara yose yo muri ico gisagara ca Bujumbura ibyo byuma byari bisanzwe bikorera nta na kimwe kiharangwa, byaba iby'abari basanzwe babyiyunguruzaho bagiye mu kazi kabo atari iby'urudandaza. Uyu munyagihugu yarazindutse kare agiye ku kazi kuri moto yiwe nk'uko byari bisanzwe, nawe asanga ntiyemerewe kurenga kuri ibyo byapa byagenwe. Aganira n'Ijwi ry'Amerika umva uko byamugendekeye. Hariya kwa Busigo kwayitonze mbona ntibambye ati ntibuntu ushobora kurengana cyane kata hirya mfata hirya ya presidence hariya ngiza Katunguru ndamanuka rero haza sikijya inyuma kuri Kadinoro hirya ati nturengana ndashaka kubafundi ngo ntabaho no kabitsa ndabura usanzwe kundana aho tunda saa moya urabona nk'ubu size hafi saa 3 zibura. Naho abari basanzwe bakoresha ibyo byuma mu kuja ku kazi bo bavuga ko ubwanwa bwafutse umunwa badafite n'ico bovuga kuko ngo babuze uko bashika ku kazi. Imirongo miremire y'abarindiriye imodoka za bisi akaba ariyo yarangwa ahantu hatandukanye mu nkengera z'iki gisagara. Akarorero ni ku kiraro co ku G12 mu Kanyosha aho kuva isaha imwe n'igice za mu gitondo ata bisi yaharangwa. Abanyagihugu bakibaza ukuntu ingingo nk'iyi ifatwa ntihabeho inyishu ziyiherekeza. Twabare twe ubuzima bwacu bugiye guhagarara nta kindi tubona. Amusi n'amayobera ko nta no bivuga nawe urabona ko duhagaze ngahanye twabuze n'ingene tugenda ku kazi. Urabona yuko amabisi yose twahanye nta bisi nimwe ihari. Kari ngaho umuntu ashaka kwiyunguruza agafata moto mu kanya kabashitse ku kazi, ugafata bajaje kabashitse ku kazi, gafata ikinga ukabushitse mu kanya muri ko haruri mwanya ukira ntace ku kazi mu kanya umuntu acagenda n'amaguru. Byoroshe kugira leta kugira ifate no ngingo yo gutegura ubundi buryo. Kubw'umushingwamanza Janvier Bigirimana yanonoseye ibijyanye n'amategeko, iyo ngingo yo kubuza amamoto, tukutuku n'amakinga mu gisagara ca Bujumbura avuga ko iteye kubiri n'amategeko kandi igeramira agateka kazi na murundi wese. Dufata yuko n'amasanganya abaho kandi amasanganya n'ibisanzwe nta gisagara na kimwe gishobora kuba ari gisagara gikuze gikomeye ngo kiri kubamwe amasanganya. Icyo abantu bakora ibishoboka byose kugira ngo ayo masanganya bayarinde bayagabanure. Mugambi uko kugerageza kugabanya amasanganya dufate naho byoba ari byo yuko ayo mamoto ayo makinga matukutuku yatera amasanganya. Igihe cyose imbere yo gufata ingingo urashira ku munzane ukaraba ivyiza ingingo ija kuzana n'ibibi ija kuzana. Iryo ngingo naho yoba ifise ivyiza na bikeya nubwo je atavyo mbona, nibaza yuko ivyo yonona ari vyinshi cyane binarenza urugero gusumba ivy'irikirakiza. Gushika ubu leta y'u Burundi nta ciratangaza uretse abapolisi bari bakwiragijwe hirya no hino aho ibyo byuma bitagomba kurenga. Aha twabibutsa ko mu gice ca Gihosha ibyo byuma byo kunguruza abantu bitagomba kurenga ahitwa ku Itangi, mu Gasenyi ntibigomba kurenga ku gasoko ko mu Gasenyi, Kamenge ntibigomba kurenga ahitwa kwa Busigo, Kanyosha naho ntibigomba kurenga ku kiraro, ku Musaga naho ntibigomba kurenga ahitwa kuri Bonesha.